Marola ngā rurue whatal whātu I tala mai Ausetalia la Radio Samoa. Wa poina leo se pasa se whai mai nei te tala ina le whai te tō o le waalele, le emergency exit ina wa taunu u le waa I meripone. O le whaalawe lawe le nei wa li putia ina wa taunu u le whai ngā malanga le Jetstar JQ507 I meripone ai malanga tu mai sini. A mania mai se so upo le Jetstar le tūlanga ma o le temi le sa pakai le waalele le Kate. Wa pu e lai leo le nei ri mai le tau matelo sue pe aisia wa ia whaatino ai le ngā yoinga. O le soa mōria ia leo ni ali se tō tolu, pita wa ina mā fua I mōrianga o se kengi o le freelance kang e peona pita wa ina na tutongi e whaatino le tawhana ina ma le ospa ia o ni fale ma le ave wha marusia o nisi le tu I sauti sisi fō sini. Tō ruari I tai ruasfu tausanga mai Fairfield West ma Mount Druitt, ma le isi se furu wale tausanga mai La Kempa, wa pueina leo mai ospa inga na whaiana nafi. Ia lato suenga nei loa ia lau sue, ma aveina se vaenga le fuala au whaasaina o le Keraman, o ni masini e le tise, naifi ma upenga whape foi matupe, ma isi ai te mai fōringa na ngā ia mai se fale, isi o sofa inga na whaia le aso se furu pao le masina nei. Pueina I lato ia le mai o le suenga sa whai whaatase leo New South Wales, ma le Strike Force Karambine, I tu ainga mata upu whape nei. Mōrianga la ua whaia I lato ia e whamai leo, o le li mai Fairfield West te ta ira kengi le nei, ma nā tau te taria ina ngā luenga mai le ausol tū la whono e ngā rurue whatasi po Organised Crime Networks. O whaatino nei su e ngā leo le whaalawalawe tau ta avale, o umai leo lau si tametite na o le toru tau sanga le matua I Brisbane. O ri patira nai news o le whiawhena nawhina tupo I le whaalawalawe, o se ta avale ri tu engo le Mitsubishi ASX, na anga ia nei Low Mead Road I le taulanga o Rosedale, I le tu I mātua Brisbane po le awharafitu le whiawhi, o ri putia fōringa na tifa ese le ta avale ma le ala tele ma le vea ai. E ui ngā ruenga la vea I le usoswani ma le usoswani whapapawe, pe I taina umai lama leo la sita mai titi lea le pāsese le ta avale I lea no fuanga. O le ave ta avale se ta mai ta I toru surwalu tu sanga, na ave natu le wharema I Bundaberg e wheo lolo na manuanga. O le isi pāsese le ta avale valu māsina le matua, whai mai ele I a fia. O lo wha wau I lea so, lea suesu enga. O lo iesa ripoti ma le 7 News I le so o ta waise ta mai ta I ufata ua ina na ave wha marusia se tangata I sini a o wha si lima. Whai mai le ripoti o ta mai ta I taravou na mawatu se wala au I leo I se ta mata upe au fiai o se whana na whata ua ina I le whewhena nafi po le tau le lima. Whamtaranga leo se ri e rusu rono tausanga whata ua ina sa ia umiera upenga wha si lima I le ta mai ta I rusu riva tausanga lea ma ave wha marusia. Mai masani I nā waia, ai na whewa I soro I se ta avale le te mine ma whato a maua leo, I le toi kuata I le iwa I le pō na pō I Claymore. Pu e lua leo le ri I le nei ma ave le ofisa I Campbelltown, mō ria le whao lima maisi, ma ere I te tala I nei tua matura I e le whamsinonga I le so. E le I maua le whana na whataua ina ai eiri poti ma le whamsinonga, whataua ina ilo na whao lima le tamaitai o lo o au fia I le mta upo. Ma le tana murimura pōna nei o le se I mo le se lau miliona e malo ai le ta'alonga le Powerball ma o whai roe le ofisa le ta'alonga whai tu au pito I laki e fua I le talaanga mai o le ta'alonga ma no fuanga na whata waipepa malo. O le afo le fitu le fiafia na nei wha mutai le whata wina o pepa mo le sei mo le whai longa tupetele. O le tele o malo I le ta'alonga e maua I New South Wales e pe o na ta'ua le ofisa so ai ma Victoria Queensland ma Ausetalia I saute. O se tasi nei o whaeronga tere o wha mawina mō le Powerball I le nei tausanga I te tonu le tunu ia mai o wha manatu mai le ofisa le reo na whaataurau pepa I le awharafitu I le nei tapuni le awanoa le mawai se awanoa e te alua I le sei o le selau miliona. Tala ia le video Samoa mai Ausetalia soifuea.